aya ni amakuru ya politiki, ubutabera, diplomasi n'umutekano ari kuvugwa mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Ndi Pierre Romeo, imfura yabo. Izi ni ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Perezida Kagame asanga abanyafurika bakwiye kuyiteza imbere aho kuyibera umuzigo. M23 yambuye uduce n'ibikoresho bya gisirikare ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Slovakia, Minisitiri w'Intebe ararembye bikomeye nyuma yo kurasirwa mu ruhame. Naho ingabo za Ukraine urugamba rwazirenze maze zihunga umujyi wa Kharkiv. Ni mu gihe kandi Perezida Putin ari mu ruzinduko mu gihugu cy'Ubushinwa. Nyuma y'ubu butumwa na makuru ku buryo burambuye. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahiri kuri aya ngari kuvuga ko Perezida Kagame asanga abanyafurika bakwiye kuyiteza imbere aho kuyibera umuzigo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko biteye impungenge kuba umubare w'abaturage b'abanyafurika bari mu cyiciro giciriritse ukomeje kwiyongera, nyamara uyu mugabane wihariye 20% by'abaturage bose b'isi. Bikaba rero byari bikwiye ko abawutuye bawuteza imbere aho kuwubera umuzigo w'ubukene. Ibi yabitangaje mu ijambo rye ubwo yafunguraga ku mugaragaro inama y'abayobozi bakuru b'ibigo byo muri Afurika cyangwa se African CEO Forum iteraniye i Kigali kuri uyu wa kane tariki ya 16 Gicurasi 2024. Ni inama yitabiriwe n'abarenga 2000 barimo abakuru b'ibihugu byo muri Afurika ibera muri Kigali Convention Center. Yavuze ko rero abanashyirwaho isoko rusange rya Afurika, igitekerezo nyamukuru cyari ukubaka ubushobozi bw'abatuye umugabane no kubyaza umusaruro umutungo kamere wawo. Perezida Kagame yavuze ko umugabane wa Afurika ufite ibikenewe byose, ahubwo igikwiye gukorwa ari ukubisaranganya no kubibyaza umusaruro. Umukuru w'igihugu kandi avuga ko abikorera bagira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu n'isi muri rusange, kandi ibibazo birimo icyorezo cya COVID-19 n'imihindagurikire y'ibihe byagaragaje ko hakenewe ubufatanye hagati yabo n'inzego za leta. Umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique akaba na perezida wa Africa CEO Forum Amir Ben Yahmed niwe wahaye ikaze abitabiriye inama, anashimangirira Perezida Kagame muri rusange ndetse anamushimira kuba u Rwanda rwemeye kuyakira ku nshuro ya kabiri ibereye i Kigali. Reka aya makuru yacu tuyakomereze mu gihugu cya Ukraine, aho igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko ingabo zacyo zavuye mu duce cyagenzuraga mu mujyi wa Kharkiv ibyafashwe nko guhunga umututu w'imbunda z'Uburusiya. Intambara imaze imyaka 2 n'amezi 3 yikomeje guhanganisha Uburusiya na Ukraine. Amakuru agezweho ubu rero ubuvugizi bw'igisirikare cya Ukraine bwatangaje ko ingabo zabwo zavuye mu duce twa Lutyansk na Volchansk kuri turi mu dutuwe cyane muri Kharkiv. Gusa kikavuga ko kuva muri utwo duce atari ugutsindwa, ahubwo ari uko
kurengera ubuzima bw'abaturage bahatuye. Igisirikare cy'Uburusiya nacyo kandi cyatangaje ko ubu ingabo zacyo zigenzura ibice bya Luhansk ndetse na Hiroboke na Zaporizhia. Byose rero Perezida Volodymyr Zelensky yatangaje ko asubitse ingendo zose n'ibikorwa byari kuzatuma asohoka igihugu mu rwego rwo gukomeza gucungira hafi gutera intambwe ku Burusiya no kwigarurira utundi duce. Aho rero muri Ukraine kandi umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken yahagiriye uruzinduko rutunguranye rwafashwe nko kwereka Perezida Volodymyr Zelensky ko Amerika muri hafi. Blinken yavuze ko ubufasha bwa Amerika bugizwe na miliyari 61 z'amadolari y'Amerika bwoherejwe na Washington buri mu nzira. Reka kandi twite dukomereza muri iki gihugu cya Slovakia, aho Minisitiri w'Intebe yarashwe urufaya rw'amasasu mu ruhame. Ni Minisitiri w'Intebe rero wa Slovakia witwa Roberto Fico, akaba arembeye mu bitaro nyuma yo kuraswa amasasu menshi ubwo yasuhuzaga abaturage. Uku kuraswa rero kwa Minisitiri w'Intebe kwabaye kuri uyu wa gatatu tariki 15 Gicurasi 2024 ubwo yarasohotse mu nama y'abaminisitiri. Ibinyamakuru by'imbere muri Slovakia byatangaje ko ubwo Robert Fico yarari gusuhuza abaturage umuntu yamumisheho amasasu. Inzego z'umutekano n'abashinzwe kumurinda bahise bamuhungisha vuba na bwangu, bamwinjiza mu modoka zimwihutana ku ivuriro ryo mu gace yarasiwemo. Kubera ko rero yari ameze nabi, bahise bamwihutana mu bitaro biherereye mu mujyi wa Banska Bystrica bakoresheje indege ya kajugujugu. Urukuta rwa Facebook rwa Minisitiri w'Intebe rwatangaje ko icyo gitero cyari kigamije kumwivugana. Gusa Perezida wa Slovakia Zuzana Kaputova yatangaje ko warashe Minisitiri w'Intebe yatawe muri yombi kandi ibindi byimbitse ntago biratangazwa. Reka tuhite tunakomereza mu gihugu cy'Ubushinwa, bivuga ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamaze kugera mu gihugu cy'Ubushinwa aho yagiriye uruzinduko rw'iminsi 2 rugamije gukomeza kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi. Mu muhango wacaga kuri televiziyo y'igihugu, Perezida Putin yageze mu gihugu cy'Ubushinwa mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 16 Gicurasi 2024 ku isaha saa 9 za mu gitondo ku isaha ngenga amasaha ya GMT. Mu cyubahiro gihabwa abategetsi bagenderera Beijing, Perezida Putin yakiriwe na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping. Haririmbwe indirimbo zubahiriza ibihugu byombi, baca kuri tapi itukura batererwa amasariyuti. Perezida Xi mu gusuhuza Putin yamwise inshuti ya kera, amubwira ko Uburusiya n'Ubushinwa ari abaturanyi beza n'abavandimwe ba kera. Ikinyamakuru cya Leta y'Ubushinwa Xinhua cyatangaje ko aba bombi mu biganiro baza kugirana biri bwibande ku kunoza umubano w'ibihugu byombi ndetse no ku bikorwa bya gisirikare Uburusiya bumaze mu imyaka 2 muri Ukraine. Ibihugu byombi rero biri gushaka kubaka ubwami buhangana n'uburengerazuba bw'isi ari bwa Amerika n'Uburayi. Muri Werurwe 2022 ubwo Perezida Xi Jinping yasuraga Moscow, yavuze ko bagiye kubaka ikiraro gishya. Ibi bishimangirwa no kugenderanira hagati y'ibihugu byombi kuko Vladimir Putin Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere asuye kuva arahiriye manda ye ya 5 yo gutegeka Uburusiya. Ubushinwa bwakomeje kuba hafi y'Uburusiya mu bihano by'ubucuruzi bwafatiwe n'amahanga kubera intambara ya Ukraine. Reka kandi tujye kuri iyi nkuru yo muri Kongo ari nayo tugiye gusorezaho, yuko mu 23 yongeye kubabaza ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, inaryambura ibikoresho byinshi bya gisirikare ifata n'utundi duce two muri teritwari ya Masisi. Ni mu mirwano yabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 z'ukwa gatanu 2024 aho ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryari ryagabye ibitero bikaze kuri mu 23 n'ahatuwe n'abaturage benshi. Ibi bitero byari byagabwe mu gace ka Vicumbi, Rwindi, Kibirizi no mu nkengero zaho, nk'uko iyi nkuru yatangajwe n'umuvugizi wa 23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka. Lawrence Kanyuka rero akaba yagize ati turifuza kumenyesha abantu ko kuva mu gitondo cya kare ubufatanye bwa gisirikare bw'ubutegetsi bwa Kinshasa bugizwe na FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi n'iza SADC bagabye ibitero mu bice bituyemo n'abaturage ari byo Kikuko, Kibirizi, Vicumbi
Gicumbi na Rwindi ndetse no mu bice bihakikije. Lawrence Kanyuka yakomeje avuga ko umutwe wa 23 umenyesha akarere ndetse n'isi yose by'umwihariko imiryango itabara imbabare ko ibitero bikomeje guhitana ubuzima bw'inzirakarengane z'abasivile. Nk'uko umutwe wa 23 wakunze kubivuga, uvuga ko uzakomeza kwirwanaho no kurinda ubuzima bw'abasivile n'ibyabo. Muri iyo mirwano ya 23 yambuye ihuriro ry'ingabo za Kongo ibikoresho birimo imbunda ziremereye ndetse n'into. Ibi rero bikaba byaranemejwe n'umuvugizi wa 23 mu bya gisirikare ariyo Lieutenant Colonel Wiringoma, aho yagize ati nyuma yuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zigerageje kuturasaho ibisasu bidasobanutse muri Vicumbi, Rwindi na Kibirizi kuko n'ahandi, umwanzi yahise yinjira mu gihirahiro bituma ataye ibikoresho byinshi bya gisirikare maze mu 23 yirabifata. Akaba rero herekanwe n'amashusho agaragaza imbunda ya 23 yafashe, wabonaga ko ari ibibunda byinshi batondesheje ku murongo, izindi rero wabonaga zirunzwe ahantu ndetse hafashwe n'amasasu. Ni kuri iyi nkuru dusorejeho ingingo yacu y'umunsi. Reka mbashimire cyane mwe mwese mudahwema kudukurikirana, gusa nkwibutsa gukora subscribe, ukajya ukora share, ugasangiza ibiganiro byacu abandi, ndetse ugiye wibuka no gukora like na comment. Biba byemewe na Pierre Romeo imfura yabo mutangazaje wa habari. Dusubire ku munsi w'ejo. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue, ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us.